Iba Bright Sorbel Marbanyan, IMLE Joko Party na Maulay Constituency, IMDC Joko Party, Hangli Haki CDC, IMDC Joko Party, Hangli Haki Haji CDC, Kinolam Joko Party, Iba Kudro Biba Grostor Rentatyang, Kumu Treasurer, Dr. Karashen Kumu Vice President Joko Party, Kiwe Kinolam Joko Party, Iba Kudro, Joko President Joko Youth Wing Ba Marbo Dakar, President Joko Women's Wing Konfederasi, Bakhanda Miyapi Gipay Babi, Kinongkasan Baraba Joko Voice of the People Party, Ningome, Ayo Yublay, Ula Ayi Yakadikasmi, Banglaran Pelong Yakadikas Jalan Paipa, Kapin Jompi Gipay Babi, Ayo Yublay, Waayi Yakamet Kapat Kapakot Kapakya, Ubakirsan Borigi, Bangin Lake Nakaway Jaka, Sakaway Jaka, Balong kata, kajingra balong kata, kajingterong lang, ya kajingya baka jagri o kaya kindo. Nasraw na ito hakani kapor, panay kulay itray sa kani kajaka, itray sa kani mahari at sons. Iblay jingga ini kong kapati, baging pirang kami at kajaka kajangi, baging yo pantulong ya kani kajaka kapalpa. Kumjuru kajingra ay kulay, kalit sa dobar sinong jong sinong usuasun. Kabamsim lapindot banai kata kejinga jimbet yang ikut ke parti bagaimana banyak sahabat yang kini jalan hari ini jami bakumjuru yang district administration kabai sok hilang hakabat lah jimbet ini bagaimana pelong yang kini jalan kaping jompi upaya dinggo me magwaban sang yang kejingan kejonga hari dan kejingkli kaya kabat pelong yang Voice of the People Party makahaban wandang sa piyupay pa sa sisipat. Kaya kapapulong yang Voice of the People Party makahaban pulong yang kanina JP pa. Kaya kapapulong yang Voice of the People Party baka yung web yang sa sisi yung pa sa kanina rin kabayin yung jogi bangin yung kitinga bersya yang kanina jingle kapasoka. Desisya kamlang kapasok yung kinoy lang yung Voice of the People Party Bana kapor sa kapor, kihaban di siya surot, kihaban di siya maran, banting siya, halong jingya jumor, kajingya kuman, jong kini kasokar jila. Nakaliyang jong Voice of the People Party, ako apan kren siya, hakani kasni yung paminta. Yun yung jila jit, banban sa piyo paipa, jila na kasokar, kalasnap, kalapinsno, gigishiti, kapag napinher, siya ka nakapor sa kapor. Jila na kasorga kapinsno yang kita jeta bagi Yemeni juni kira ikibat bapher assembly Henry kejingnya kuman kejingset kulot jo kasorga kapinbo yang Voice of the People Party basa sisian kan wan sapi upaiba banpanya kejing bersan bagi nene persa yang kini kabor jo kasorga kabak persa kabak kulot yang ke ikhtiar jonghi upaiba jonghi utrai senong utrai muluk Mausi menangkau kipaiba bagi yo yang kesokar kepada hadu bagi kipaiba kim pelong dak JP balsap yang kijingo kijingan kijoti Mausi bagi yo yang kesokar kepada hadu bagi kon sama kim JP dak kelinti bansok syatan nak kepada banskrap yang belum pakai projek Mausi bagi yo yang kesokar kepada set kulut yang kijing dawa jadi pajak nakapor siya kapor. Mausi menang bagi yo yang kasorga kabalingan mo kijaga kiputa jonga jompi. Mausi menang bagi yo yang kasorga kabajit yang kita konsultan bangurai kita konsultan nepar sila babagino yang kijong ikon sama kibabiang kejingang kejingkit. Mausi menang bagi yo yang kasorga jela kabantek yang kata ketunggam kebabek ke berhenti. Dari nama kata ko kipada baik. Kalau dari kapori sesi sempat. Bagi nirang ba, bagi pensawa yang kata kejindoa kejongi siapa serta. Kalau dari kapori ini begini, enough is enough. Kalau yang katu kejingnya dondor kejongi ini paipa. Namar nalau paipa lo saudro yang kata ke ikhtiar kebahudan. Kasokar kahaban pinggan haka suru kejong paipa. Dan hakini kita lihat sini
Niui bakumno ka sarkar kahapan pindan haka sur kejauh pajba. Adin bagi samla jong ke jaduri klami syakmat bansong syakman. Nak bentaban skrap yang di rompong dari projek. Ringkat baka jing kersan berapa jong ki pajba biye. Ka sarkar kahapan pinko ka sarkar kahapan pindan yang kata ke jing dawa ke jonga ke jongki. Kani kadai kedak jong ke jing japko ki pajba biye. Ay bak ni ka jingjap kabing na yo hak ni ka kerti bak benta bang pinko mo ya ka sarkar kan ding tang ka jingsang bang nang yo na ko ka por yang jing dawa ka bakubu pajba ka jala udai hok bariyo ko ti pajba ide bang srodo bang don hakari sinsar pajba bang hakari sinsar pajba ka bor ka syang hau pajba upajba ubisyang babje kan pinsyang yepi hakabor upay baru badang kabor bandakat yepi nakata kabor kabeh bidan lalu upay baru srobo ya kata kabinta yang ngesem kita bersinsar di atas kabinet kita hapan snow ya hapan snap ya kejindawa kejongi upay ba namla ban kwet ya kai kabaja Nepal ni kuno kabaja hari Madagaskar ni kuno kabaja hari Bangladesh kajeki upay ba kalau pensir yang kesokar lagi kiri, wan penpelang ru yang kesokar lagi kiri. Nama kata ko ki pajba, kiri belong ki pajba, kita serodo yang nak jom kabor, jom ikhtiar. Nama ringdon hakari sensar pajba. Apa ru bangkran hakari jamit, hakari kabor ke pemerintah. Yang ikon sama bi jumi, ikon sama hakari kisi ke pemerintah. Kima ki jing tenjo, ki jele ki babon rukam. Laklong hakata ke yokam ke yojam ni bakumo ke sarkar ke persyang bantukar hakata ki MPSC hakata ki DSC ni ke jinge jadi khon samla haka yokam ke yojam bani yiru ya kata ke bangsa ke babampong ke bakta jadi bani ke lawai ke bangsawan ko ki samla klabe ke por yepi bapinum ri shu ban kren ya ke jing shisha namar detang ke jing shisha ke ban pelanjo yepi ko ki samla biye agni ko jande ko aban kren yepi ba banongru sageno ke jing nyon tang la ki jonki ye gisam sageno tang ban kod haka komen na social media bade yepi ban ni suruk bandawa na ka sarkar ka hok ka babi bide banyo lada kita ki samla hamara daskar lada kita ki samla Nepal tapi kiong kita ke jensi protest ka penkelan ya ka sarkar hak dikiri biru pajba biru ki samla ki don ya ka jo ka bo ki samla ki dei ka lawai jo ri ba ka chat ko ri aku abang ba ka don ko ki jinong ka ba sokra ba ka so shonmen sim hak jimo ko ji perhat ko jonga kiong kumne hak ki nong wai. The future of a nation lies in its youth. When they rise against injustice, when they rise against abusive use of power, even the most powerful decision must answer to their courage. Kata kadai kabang aku bagi khon sama, jom kadai jela kadai ke jogi indon ya jinslor. Apa kadang keno apa tinggo bagi ni syakma panjai ramba. De hanta inyo I baka sarta ka pindan aka solu ke jompi. Kendiaru hakni ke jamit apa ban kren aka bidai baka tourism development baka sarkar akren shalom shalai hakni kisi ke pemerintah komu dong song song joni ke jela kabe ubadon benta hakata ke jeli tourism om kum kita industry players kene kum ta unong kai ya subject tourism abang ini ya kita jing penbara jo sarkar banwan ra iki project tourism ki bape akan iki jela ke jeli ningkong abang apek abang khni ngadang bot bagdang dam jingkerman bagini kin penentoy ya ki try mulo kini ki penentoy ki khon sama ki badan benta ka kam tourism kini ki penentoy ki snow ki thau ki badan benta ka tourism Kendai Sulawesi Banyui, Sulawesi Bangkit, begini isi ki projek baka sarkar ka wara, ka pinuntoy pembantang ita ki HESPA, ka pinuntoy pembantang ita ki corporate, ki bawang na sabar jela bantuno ya ka hok ke jonga ke jonghi.
Abang apek, beda kita kisim si baper. So si banong. Ulang nyo. Ubanay hok banyo umyo ya hok kujongki. Lakalong kasim beda ka Konsep, lakalong kasi kabede kita prime vehicle, lakalong kasi kabede agro tourism kala, lakalong kasi kabede community based tourism, lakalong kasi kabede kita motor caravan. Ngamyoi bagi kon sama kejoi kinyo jimtoy. Ngajio snow hana. Bang laju apply kita kisim baka sokar kapini. Kedai sosi banong. Bagi itu hana ba adin sistem arsen jong kita application ke jogi sarkar kamshimla sanction ni kita kisim jemono banyo kita kisim ko kipai ba pidan hok bantep kom kinam sanction jong kene kejela kabi kejongi ko kipai ba sarkar kabaju menin ban pet kami sarkar kabasmat ban peni yang kita ki publicity ki baper kapni yang kita kisim to bagi kipai ba kinyo nak urusan hakini ki tindak sem Ngayo jingkep bakal don kita di community based tourism kalau nak orang hadir kita keren disong patau kita di society bang unsur lagi bagi sedang yang akan tourism ini solusi penting bahagia bagi kita di society ada pensya hadir bagi kita di society ada penregister bagi federation atau minta kita di society di apsa yang kita di jiro jumto yang peserta di hamlo kita di jumto bagi pada kio kasih kan kami bagi kan di kami jauh peserta nama di jumto kio ni tentu di badan kerja badan bagi bawah peserta susu ni ikut pada bagi peserta badan kita di jumto bantuan Aduh kembali 1,000 crore ketinggalan nak benda kam tourism. 1,000 crore tinggal kalau kepisah ke bahaya. Aduh kata. Jingkli kapakwa bantli siya kasoka. Manu banyo jimto ina kata 1,000 crore kita di tourism project. Aduh kinyonong kitrari muluk. Ne kinyonong kita di corporate houses na barjala kata PP1. Aduh kespa kejui kan sentuhnya. Saya kita di company di bawah bantuan yang kau kerja kejongki. Suruh apa kesoter ketemu bandingkan yang kita kesal jatuh. Nakwa bandingkeli bo jingkeli dia kesoter. Tourism model kebab kuno tidak penting mahani jual kejongi. Atau tourism model kapan penekoi yang kita di grassroots level. Le tourism model kapan penekoi yang kita di company sidat di bawah lebar kerja kejongi. Soka kahapanay ke jubab kabasay kapag online ilang jerap day try muluk ubalan hok di gobe beliau kita kelas jerap habang keliru ya kini jingkeli nggak keliru rekat kecing arti kita kata kesal hajar klur kapag soka kabuban pelut hakimi dikinjas semu di banwan Walay kadang kajing ngatatin, nakajibot kajing pagkadra, tabang abo, yan ni kajing kulikong kupada. Napapagmapit, yan kita di project, si Baga Soka, katmubang kirkod, at katasawa dyan klor. Buon na kita di superstructure, kinitan kita di mega infrastructure, di bagi private tayo kinumyo, benta, kinumabang kodbor. Lakalong ka skywalk, kabasan kuway, klor tingka, kapagabot, pantay, hati ang bawgrok. Lakalong kata ka model tower kapag dan pulut ada kembang asal light keluar hanya mau siang lakalong berupi kapag dan pulut dia apa silo kapag sisa dia perusahaan keluar menurut penyoji itu yang ini project takut kecinta kejonga ada yang mengalir yang research kepentingan gejala Meghalaya tahap pada Hope Hill Station kami kita mega project Bantunya jika kamu tourism hak ini jelas kami kejong. Nongjo kaya terbaik. Apa kiwan saya jelas kami kejong. Kiwan nak berita kirobe. Kiwan nak berita kisalwa. Kiwan nak berita kejingkra juga bayi Marian. Kiwan nak berita kisah bangau rempong. Kiwan nak berita kidikri kidai kenak. Kiwan nak berita kiwom kibsuhor rempong. Kata yang pura dengan penting yang nongwan juga kaya terbaik. Jangan ini jelas kami kejong.
Henry Sosi beni baka sorka ka kedak benta sorka kasut tengah konora teknik projek kibahe kedak jikli golong boleh kuat konora tangki di superstructure jenu buku menteri kata kade benrong hawai kuai non sosram hawai kuai sama hawai kuai roba hawai kuai golong ni kabedon tengah hakam tourism Shosho Wakapan, Patai Hangga Kilemat Koti Paja, Kejela, Kejongi, Kahap Hapok, at the hill station, Kabumur Kolom, the eco-sensitive area. Banwara Igni projects, Kakadol Bek Chakajin Pujot Yakame Marian. Namar kata abang kene, abang peknya. Jadi tourism abang kuno pat lah berperkara hari Kejela Kejongi. Kadon kata kimpi kabakiong, hakini Kejeli. Yang ke alternative tourism. Sarkar yang minta ni dosa yang promote yang kata mass tourism. Kini nanti yang kata high volume tourist. The voice of the people party. Kampua yang kata high volume tourist. Kampua yang low volume but high value tourist. Kata yang kata voice of the people party. Kampua. Dua tipe babe ikwa dan semua dosa. Walau ada tourism. Kami bentuk ini crime group kabha naik dan tourism hari ini Kejela kami Kejoli. Sosok ini kau pada agak ladon lagi definition agak beda bakal alternative tourism. Lada tangkal patai syai, lada crime group kimio jimato ini kami ke tourism. Tamdan jimut bagi dia cemat bagi kami tourism. Jeng sisa apa baik, nama kedua yang kesorkan, nasi kesorkan apa belum kinang tambah kedua. Henry hari ini jangan tambah kedua. Henry nak jumpa ruipi kalau kumul tourism hilapan orang. Saya kita di superstructure, saya kita di mega infrastructure, one rai di basic infrastructure, one rai di limpi di skill di babek di babiang, bantai di jaga cukup kaya terbaik. Warna yang waste management kepada pakar, warna yang public toilets sepertiga, warna yang kita tourist police, yang pentingnya yang masuk kesan, warna yang emergency service, warna yang wisata amenities kita belum kebetulan kita turis, lalu kita ini baru kebiasaan Kejela begini, yang dalam rope, yang dalam monolit tower, yang dalam skywalk. Kita belai lakukan ini, kalau biang pura pun Kejela bagi ya semua, tak beda bagi tourism. Nam semua modal kapal kuno, modal kapal nando kiwarna, tak beda bagi tourism kami kalian. Oh tiba-tiba, abang bisa dengan tourism Goa, abang bisa dengan tourism Shimla, dengan Himachal Pradesh. Tiba-tiba kiot, nama kesorkan. Promote yang kita ke mass tourism hari, kawan raya yang jing kerdom, kawan raya yang jing sabah, hak senang ketau. Sisin, adon bayi perlu penegua, uang ada uang kepala, kabak serta kampanye syakmat, om MTM yang ke mass tourism, warna ikut tourism nimpian, ini ke mass tourism yang nama yang jadi, yang apa development kerwan. Takabau try mulu unmat padi kijinge. Ikwa bakata tourism kan penuto yubun balang. Un kiauru baka voice of the people party ka persyaha ikam development. Aku abang keren ka persyaha hari ini ko tipata. Inoram jo voice of the people party kisah ini jimut ke jipat ke chongki. Yang persyaha ikino development lada ka penuto yu utrai mulu. Lada kapenuto yung bubuon bawang. Hindi lada kata development katmu ban penuto tangi kita bedon ke jadi bakasarta. Tangi kita ki private players, tangi kita ki private companies. Na kalian juga voice of the people party. Kan yang nak organisasi show organisasi ban yang persya yang kita jingmu bersih jong bakasarta. Nama kata ko ti pajabi. Aku akan kintu ibi. Wan num sailam bakla wan num sapin kami. Baka voice of the people party ka persya ka development. Dan lain-lain nyempa ka persya. Nama mengiru dikwahi. Bakum Kejela kanang kir na ko'y kapor, su'y kapor. Na ko'y kasem, siya ko'y kasem. Kembali, ikwaro bang penting na. Kagtag development. Kinnom pendo.
ya kalau ay kabatik na sa gikur gikti gitsuri tanong pendok ya kita Isindur kita blay lakur pun limba kemaria. Maka takut kita saksi sempat. Ayo WRP. Hak ini jernih. Ayo WRP hak ini si berawan. Apakah Voice of the People Party dengan kumpulan yang JT. Maka keleng jaga. Apapun ayat execution, apapun pura kejumpi. Penayat execution, apapun kejumpi. Tak hadu baka sarkar kahapan pinkowo hakasur kejumpi. Tangli kini dikimpin, kulay sibon, kulay syadaro.